Hiap jurip UCM u executive member ka trade ke executive member ka market ya ka yo maulong ban Kendra trading license bat ya ka yo dilang badang shna thamai. Kaniru. Jika seniru farakat. Say. Kalau kami boleh sport pun jelang lah. Hai, bos. Wala kata orang bahaba kebiar. Long dah tinggal kabar kabar. Saya minta sih dia, orang wajar dia. Saya minta sih ngamat. Kami lagi. Ya. Siapa long open? Tak betul. Long shop bersport lerak pun. Lerak lah. Jadi dia menangkan dulu. Yang dayo benda kena kedokti anu rengas nuba yang mentai tong ini simlang yang kecil kecil ba nadu usiem ke Imam Liam ki menteri nang taki enforcement ki jungiru tiba nakapor sekapor ki ju lej ya kakam ke jongki inre ngai iba kalong kumju jatuh kadau nakaliang jungi ke isi mentang sa simkia bagi enforcement ki jungiru ki ban pendengkam hok ya kakam ke bagi tray ndai tang ba suong ba ilayu akam kala abiang ndai ki ban pentrikam hok ke jingmut enforcement kalau buat pentrikam ya kini ka ain ke bangidon ka trading by non tribals hakaba minum ailat ikibir ki benabar totin suwan ban khai paten ngani ngari ke jungi kem dayo ya ke trading masa tenre ya ke kapor pat ka nongrim hi ke jungi ke isi kolong pat ndai bangi ong ba ngikwa ya we pu we do khar lani brio benabar bo unyo trading masa kataro kam dai ke jingmut jungi ke jingmut di kolong ban penduna dengan sultanan mentang sini kolong ba hadin bun senam bangajui begini gimadan gimadia kehidupan ke jusyong de kibril benabar dan rengas sultanat entah bangai ini pardok persenam lecong ba kiyo ban syong ba kendong akan surat ban sing hap ban ya na ketui ki pat baru ba kini ya snok tilang namar ba ka perkai menta kalong kebatan dengan isen ya kiru bangin syuong ba kisyong hasurok ni ban be no ya kiru reha bagi dei pardok persenam ngi na ketui ki pat baru kendai banda suwit yaki namar ba kiru kiwan haniban kamai kendoi jakpo itu kumurok tong kepil di te ka bebesa ka bangkong menta kalong ba na kaliang ka council ba kaliang jong semeliam ngin sasim kia ba ngin tho sya ka government balakum nung nui ka tu surok ka badon menta ban nang kampen ha susu bat ban kampen itana susu nang ba kanom di jabo kum tu ko bagi Atau bati pimbunan ke jingkentu pada iki enforcement banwan jurip man kasin sitio milabu yaki ya rutin bagi dai banwan banwan checking man kapot te nadu mentahi iba kai hakaliang ke jongahi ngam i long ngamlong satisfied ya karu komtrikam ke jongki ban nang ni hi ngin sa simkhia kon ke isi ban ensure la ni ban penting na bagi ni enforcement jongi ke ban one tray ke kaman kapot Jadi kita step saya ke bakar. Iya tu ni. Pi ka kata orang mai pi bakadon ke jing tekuk dah.
Agaro ha ka jing trikam tamar ba teng kini ke daga boburam ni kini ke enforcement jongiru diwan isu wan kuntuk sekali pidon kot asla da bomdan kamut kim pendap ya ka ga ba ka office ka thai dena takadaw na ngalaong iti metan bangin sa simkya ban penting kena bagi enforcement jongi kide banle ka badai kadi ka jingwan jongi kalau ba ni penkendit ben riu du ikino tre ba kai ga bangi ngi kwa ngi thrang kai ga bangi ngi siang kadi kajing angnut kajing ni kum kinong nong yalong kalong ba ngikwa baka kaan ka bangi ngidon ngikwa ban enforce tan ngadang keliu sia bi menteri ba dang don em ki ba syok madan hapo yodo ya kan ni ngikwa ban pentikena mantar singi te kan ni ngan ailat au siem ba kaima ban pentikena ya kan ni ban ai ka report sanga po stayo ban pentikena ba ki ba syok madan hapo yodo ro kim dei ban don weiru ban jela ban syok hapo yodo amadan takoi like nak tang kitu gibla don dukan aslam gibla don kita ringasan di biang dewan la kataru na ketu ya mitri angni ba wat itu kidukan gibla don hapo yudo di bomda ni kita ringasan tu penting kena bagi di ban